Marchak Presbytery khom pui man me kan ni a voin nia po hian ti hian ni traffic duty lam an che tha khop maya kholai po mu anuama motor ve vak po a fel fai khop maya ti hian kholai a hian motor park mai mu tur po om lowin motor da na tur an ruam man an da tir thlap theya an hmalak na alomam khop mai an ni ho hi kholai dunga ti hian an duty a traffic duty in an om meka an hmalak na wangin kholai mu anuama ni chin deuh kha chuan in khom kal lai te kha chuan motor an jam na sakhopa kholai kong dung in na zir lo wangin ma se ti hian na theyang angin an ti fel ngal thuaya motor hi rem chan na laya mun rem chang laya an hung veka i kholai bo ruak an tinuam khop mai an hmalak na lom thu kan soi tak meu ani anin pek na aro puye helai mun hi government primary school ania ti hian rorel palai te ei turin ruai an bua sai mek boka fatu te in pek na ro puye helai mun hi biakin gate chua lampang ania helama tang po hian in khom tur akal ve thei vek ani helai huna po hian kong nuam tak siam ania step nuam takin om chowa chua lampang atanga biakin lu na ani tuna hian Marchak Presbytery palai ten rowan rel meka biakin chunga palai thahnem takin Presbytery in khom pui ro an rel meke kan soi tak kangin ti hian biakin chunga Presbytery palai ten rowan rela helai huna hian medical duty an om mek boka palai ro rel emo khom pui chim tu emo dam lo na wanga har sat na nei kanom chuan helai huna hian dam doi te po lam theya in enkol na hun a om boka ti hian khum te omin changplung takin anin ruam mana ambulance pakhat an chhop tel bokani tu ma in tla rung lowin har sat na nei kanom chuan medical duty te hnen a hian in hriat tir zel tur ani a helai room hi infocity subcommittee room ani a ti hian an mani ho hian thahnem ngai takin achan chin bu chi sang an chua bulletin te minute te ti hian an khoya tlaiwar zakin hunan mangboka anin pek na aro puya pathian mal som na po andon ngei kan be seya kan du sakani ti hian jun ram thiar bakin an chuak man lo ani an na hi trul khop mai anin pek na alomom hle ani ta hian synod book room hon mek ani a
ti hian le khabu hrang hrang zor mek ani boka ko ran mi pui ama mo le adu apiang ina lei thei boke ti hian kan reception lama kan hruai tu te an office an thu mek boka a sar ho then khat biakin chunga duty in hunan mang mek bokani ta hian sanitation subcommittee an duty a an ni hian zunin ekin in thiarna kan nei ang le thil noka piang anti fai hal char chara anin pek na aro pui khop mai thei to panchua kan biakin le avel po an ma ni wangin ri matuya mu anuam khop mai an chunga lom thu kan soi tak meu ani ti hian medical lampo an thukim thapa Dr. John ate Dr. Siama Dr. Puchuan ate nurse Mazami ti hian an thukim thap ani ta hian dam doi chi sang sang an chop boka tian khum nuam tak dam lo tan ha chol na mun tan an siam thlap boka a mu anuam hle mai ngole tu na hian ma chak presbytery in khom pui rorel palai te ti hian an ron chola chun chol an han manglok don ani thing pui in chol an nei mek ani tu na hian ti hian kan palai du om tak tak ten thing pui inin chun chol an pang mek ani Làm cái thùng kho, xin tôi nói là bộ kho là chụp thế là tao đó. Cái cắn pha lá cái này đó, để cặp đôi. Cái mà lâu mà để đủ can hay là mà làm rồi cổ phần xin tôi nói sống nhà kho ở ổn bác á, chứ hay là mà xin nó bốc luôn là mà mình lâu ngày dần thôi nha. Thì cặp đôi để chụp lên mà lâu mấy. na hian dar thum le minute som li ani a
Marchak Presbytery palai ro rel chu zo fel anita a luang takin ro rel hi zo ani Ocean Committee Room ko ta khan in tui hang a oma atu apiang tan in the ani